Napanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kano ijay bagyo, tatang. Nay, apay, na kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bakit, ang sukat kan? Tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. Darasam! Napanan di asawa mo nga, Lisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y apumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Nyamit tay, pabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pa'y la siguro ti abasto ti bito ka na. Rumanere ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisino ni nanang mau. Ni, apay asyak man ti rason mo nga ay. Umuna ka nga minan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang nag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George ngar aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabamban, no? Ay, makabanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayntay pa'y mangan. Maulaw ako itibusin kaw. Remor kay samot kadali sa idikalman kabagis. Napanan nyo nga Napan kami man di bagyaw. Impasyar na kami man di foreigner manugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga Nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami malang. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagis. Kamayatan ni ti amin amayat. Diyak nga ron namnamahan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y mulang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa itikas day. Kunak nawan mangayat ijay ka anakamong. Tanabakitan lang nga ron abalasang. Nagkutong ka nagngisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka dagiti foreigner. Anya mo nagijay ngayong bagbagam ka ni kabagis mo, Delio. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping ngay bagbagamot. Ulbud ka mo talaklakayan. Hey na, nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbagaan nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kamanano kumano ibagam tagpay so iji kabsat mo. Kababain, foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time tikas day. So ano agdamag, uwin ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kat mayat tapno ag citizen kamutan ije pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay! My handsome manugang. Don't forget to remember us, You paw it as a money. Ilay bagbagamot. Di ka lagpain, Delio. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali ka natan. Pagbay ng pailaan ngay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit Dina so that you will not be late in the airport. Alang nga rod, patuluyan min nanang. Tatang, kamo nani, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang. Agad kayo, anak ko.
napanan da Lisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito'y balay. Un nga ron sa na balay. Taba pan agakop iti dolyar dya anak tayo dya abroad. Maday ta ka manon. Tilay bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dya ti kwarta na. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayo iso nagnag na tayo. Kan budget mila amin akin kinan tayo. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas dya bakit? Ta mga numaagaw pa ti sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to ang naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itag nanayon di anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here, ngay? I am so boring, honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong akong. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello Lisa, kumusta kan nga dita abroad? Kumusta kayo iti asawam? Ay, nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibiyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibiyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya, akat, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kaya ti kasto ang klase ti panagbiag nanan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmat ngamin kaya't apagtrabaho ni George. Amangan ka no armandak no rumarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, perminanang. Iso asa ko la maigaman ti cellphone ko no kas di amapanan ag trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan matkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tengedin nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito hinanang. Agatan niya nga ro ti planom ngay. Kasla kaya't kunti agawid dita Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na kadasawam. Agpakpakaasi ang Ay, alah, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy yu wagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, nagkapoy jabur da ito. Nalakalaang ti pananggatang ko iti da ito. Dadadail na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga ron no dadahil da ito no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak anak karilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, naiimbag man. Naidumdumat style na arilo
Ha? Si kamang matyan na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod ata nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Ay, Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad kabagis delyo? ay kit mayat ti biyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaad. Ay masapul nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Wen kumagaraw. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Ngam makaanak pa nga ta ni Lisa bumakmutang. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ha? Ay katadalat ta siguro mat kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak ta manipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga mina makasilpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lag pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tani, awam matrabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin alaki asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak nga agdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kitmayat kidi ano kastata saan nga agbannog. Di na pa'y kayat. Siting pretty, kinkasla prinsesa Jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunanamot ang naimon dya asawa na. Ay na, kagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro dyan akta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman dyan akta. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dito abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arudin dito abroad. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputadyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusak. Isunsamot nga inasawa na. Tapno addag bali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit dito kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makarurwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dito abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wanda kita tattaon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka na kwada di tao. Ibagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kayat apagtrabahuan. Nang dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak anaragsak dito'y. Ay saan? Anyat kum dito yung agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam.
Bumabamanan ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaisuna ang imatubas ti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawig kakidain. Asikaswam kit dita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kini George. Si Sophie manawa. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diya ka mo, nanang. Kumpurmi di na. Basta pumanawak pa'y laijay balay. Tamangan numakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Magpagnapak pa'y lang. Ay na, awan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa'y lang matay dyan, George. Nagsapat ti pungtot mi, nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kung tagawid dita Pilipinas, nanang. Ay kasi ka ano palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ngam kaya't ko taglibas. Anya? Asino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello, Lisa. Apay manen aya. Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stressak dito Maburing Saan na ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no agapa kami. Ikit talaga kasta Sensitive kan sama ngamin una anak kau. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Nung di namat kayat, naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba ka latan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga ruditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kau. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launa siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan-san ang makaanak ni Lisa. Adda kumamot puliti foreigner nga po ko ta. ay awanen. Saanan nga ganak dayjay. Nay, agda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Amangan no agipahu iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tanto ija airport. Manganan, anak ko. Nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan Sige lang, nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kaya't ko't imatulog. Nagida ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas tumutun anak ta.
kakanat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Ay, panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idija brood. Na-stress launay. Kasta nga tagag paisaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laide, ngam linapdam. Ha? Anya nga ita, kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kag pabasol abakit. Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko na. Kanayo na mga men nga ibagay di nga gawid, ngam linaplapdam. Anya nga ita, isabasol mo da itoy. Kat, anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ati anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alang nga raon, intay paagas to anak ta. Bakit? Nakadu kayo iti na ilako itaabulan Charmaine, Remy. Agpada kayo nagagayt. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Didak man awagan iti sir. Tagpapada tayo lang nga empleyado dito eh. Imun unakla nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige si Kati Masurot, Leo. Hami nga yung paggarop nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamityo timbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yo. Lalayin nyo pa daglako. Tapno makadu kayo. Talaga nga kasta tararamidan me, Leo. Takakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo ngamin nga agkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyo-kuyo. Isumot lagayam Ang kasla na uli ni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kasto dato'y gayam ko. Managbabae na ngamin unay, mahin-hin. Ang mamuyok, kasla kay kayat ko iti may sa babae, ti mahinhin. Alala, sige mapan kamin. Agawit kami ta na-isubmit may matandag iti collections me. Patuloyan men niya, Leo. O sige, aganat kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahala ti cellphone number yo. Uray asino kada kayo. Tapno ada pangkunta ka kada kayo. Ay, sige, siya kon, Leo. Tilangan cellphone number ko ti alam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Apay mo, Charmaine. Ay, papayaban na kano ni Leo. Ada kano na patag nga ibaga na kanyak. Kung na may sa nga katrabahuan ta. Apay nga ta. Anya nga tatibaganakan ka. Ay na, baka agarman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasaray kita anak ngamin kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga adalimod nga rik na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bang. Kanji lipstick mo taan, apudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Leo, apay nga pinayaban nak. Andan sa matkano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kayat kang interviewin, wen? Ha? May papanitian niya. Ay, sus. Dato yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no. Awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabain nga mangibagay ti marikrik nam. Tahang ka nga supladaan. Tahan nagwapo ka ngamin. Anya, naangaw ka gayam Saan nga ngangaw di ibagbagak? O anya nga di ko na maibagam. May papaniti gayam mo. Ni Remy. Ha? Nareme? Ada ka din nobyo na? Ako awampay. Apay aya. Karas kung amin da gayam mo, Charmaine. Anya? Tulungan naman. Damo pa ilapan nakakita ka ni Remy kat karas ko at dagusan. Madlaw ana 50 Nakapimpintas pa'y. Namat dato nga. Ne, apayin ngay? Namat dato nga sapatos. Naglawlaw. Ha? Eksakto lang matidigin natang ko. Ngamlimaw lamatan.
Ibas-ibas kun sa dato nga sapatos Anya! nga. Ay, pa. Ay, Charmaine. Ay, no, may papaniti ibagbagam kita ka no niya te maramidak. May karing pa diya matulungan nak. Kat padasak to ah. Na, Ngamjak may pasigurado. Masursuro nak. anya. Anyat kasuron mo? Masursuro nak ito'y sapatos ko. Nagyaulaw matanan. Makaibas-ibas-ibasak nga. Ha? Friend, o may kadagasan, taintag pa siya ta day of ta ita. Oh, ape anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimot ko tadtangag pasyar. Talaga nga awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro damin manangalilaw. Ha? Ala, apay akas namot ng tibagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki. Di mo isa pasap ti kasta. Ta saan nga amin kat kasta. Adumat dagiti nasisingpat alalaki. Jack amo ah? Ni, adda awag mo. Ni Leo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batak dato awag ko reme. Imawaga. Kumusta? No nasaumon ka ni Remy, tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, kwa, saan pa? Kaslamat nga minawan interes na nga maki-boyfriend. Tano bang gitak ti about lalaki kat agmisot? Madlaw nga awan pa'y plano na nga maki-boyfriend. Anya? Kat, nasaum ko mga tana? Babay amatay bagak to. Ewan nga. Mabalin amala ti cellphone number ti gayem mo, Charmaine. Ay, day, tapay ti kagurgura na. Hana nga kayat nga ititid ti number na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko ma. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo ta, kasaritak di. Ada pa nga wisak kun ko na. Ay, kwa, rimwarmat. At digester, iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagan to lang arudan, tawisak amangan iti restaurant. Dagasak inton malami di balay da. Pakitex na to. Tapno amok no manugot mo no saan. Ay, sige. Ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Reme. Numayat ka kanok at agsasarak tayo. Tamangan tayo iti may nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog. Ha? Apay ka no? Diyakan mo ah. Ang kurso na dan sa matkanyam. Anya? Talaga? Oo, hang ka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ay, kwa? Di mo ibaga nga agkras kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Reme. Si kakit di mo? Saan mo? Ngamne, hang ka nga agdadarasodos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo. Diyak matkiti, bagbaga nga basta guwapo kat manangalilaw ah. Kaya't ka lang nga patig maanan. Charmaine. Amwam pa nga kusto ti kinatao na. Han kang agdalak nga dagos kanya na. Oy, Reme, siyak tagtugaw ita, taag-abaya kami kanila iyo. Diyak kaya't ito ayan titugaw ko. Ha? Oo na, Charmaine. Oh, apa ati makdar ka, Remy? Ay, nay, mabayan na kanyam ni Reme, Leo. Mabayan nga makiabay. Talaga man nagbabain ka, Remy. Uy, aday tanti in order tayo kanin tayo. Iyagdan dito, ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigayem mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka? Diyan kami nakasarita din, nagkukuyog tayo. Takasla na atap mo. Ay, may isa lang ti kayat nga sa unday jay, Leo. Baka na ka nga type. Anya? Uwan, naibaga na kanyak nga hanak ano pa'y masangot maki-boyfriend. Hanap pa'y nga kayat. Anya? Panagunak. Nasaysayat siguro. No siya ako na mismo timang ibaga itipod no amarikrik na kanya. Ay, kwa, uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayam ta siyak ton timang ibaga. Tulungan nakman nga rod. Talaga ngamin nga agayata ko ni tigayem mo. Apay ngamin nga isupay lang. Adak matito nga mga ayayat kanyam. Apay nga dinak makita ay, Leo. Uy, Charmaine. Kita anak matlatan. Ay, awan, Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyugan ka? Ha? Ijay? Sarong kara ko man ni Remy di balayda.
Agpakuyo ka. Tadyak amo ti balay da. Ha? Ay, akat! Una! Sige, kuyugan ka layo, day. Talaga yam! Sul-sulinik matgayam ti balay da Remy, Charmaine. Man-mano ti babalay dito ya. Kan medyo adayo gami di sentro. Ay, un Leo. Damo na kat ito nga talaga tayan ti balay da reme. Ngamhan na nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinangyiga ka niya na. Tapno agkuyo-kuyo kami lang. Sa din ti balay da ngay. Ay, Dajay! Dajay man oh, Dajay. Ha? Nakasaramat. Nakapadlak iti ruwar. Nagdakal ti padlak na. Awan mo ti tao. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak. Mabalin nga ginanatapay. Intag tugaw ija si Rock te mangga. At dain-dayo ni Jay. Ag inanatapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di baga kanyam. Nya day tangay, Charmaine. Daras mga ibaga akin ay. Nakpag-repair itilugang ka. Aramam ka di Jay gayam ko. Ni Reme. Aw. Tilay bagbagam may. Kababain. Kaya't na kaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmursengat. Kapwiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugang. Katpadasam lang ah. Tulungan ka. Painak. Kino mabutengak ta mga numapayak. Nalakaya ti mabastay. Iso nga ron tadyak agar-arim ta kabuteng ko ti mabastay. May isa ala tricycle driver. Baga no kaya anak. Siyak nga ron ti makamo kanya manong. Patsak nga kayat nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Babayi na nga raon. Siyak nga ron ti makamo. Awan ti imposible ka ni ayat no nagtumpong dagiti duwa nga kagasat. Anya ti amom, amangan mat no niremiti na ikari nga para kanyam. Ay kala nga raon. Ang no mabastada ka kabasol mau. Haan, tulungan ka nga ron tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, karabin. Ay, Reme, maturukan ito'y balay. Sa paamtulangan tagawid no bigat. Anya? Ay, gayam, kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada ka no napatag nga ibaga na kanyam. Kurso na na ka. Kat pa nga asimahan mo nga papaayan ni Manong ko. Nasing padayjay. Awan to ti pagbabawi amno iso natin makagasat mo, Reme. Ala, tila ibagbagam, Charmaine. Kasla imposible dayta. Nabayagan nga agkit-kita kami kini Manong mo. Itala ngagdataon. Kat, tadtalang mat siguro nga nagrosing jayat na para kanyam. Tadtalang siguro nga nagtubo. Damag mangkeng karimay. No, adda na ibaga ni Charmaine nakabsak ka. Ha? May papanitian niya, Mang Orlan. Ay, kwa. May papan kanya, May papan kan ayat, kasjay. Tika din na ibaga na nga agkurso nada ka kanya, Manong. Ay, kwa, wine. Ay, pasensya ka na, Diyak ko makayat ka agaram-aram, tama buto nga mabastad. Iri-irito na ka nga, hindi kabsak ko kahit. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumay. Kaya mo mag-anasingpag ka kahit. Kwa. Kapay danob yung mahon, Dan, Walpay, Manong Orlan. Aw. Jakman ammo. Ngumkas lang mabuteng ang makinubyo. Taamangan nulukwendak matakas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Musak ti pakiin na yan ayatamag, di kalilawan. Ikasar ka adagos, Iso ano kaya tinak ibagamitan. Tapno matulagan ti kasarta. Adamor nung ko nga mamanihaw. Kwa, ikanak pa'y mat iti panawin ko amang panunot iti dayta, Manong Orlan. Di mo ibaybayag, Kaya sapay kumata, danam na makang kading rimay. Ay labyaw, todo-todo with a prinaw. Pag may mesa ka mo, Charmaine. Ayan ni Remy ngay. Naawan, Leo. Baka haanan nga umay ito ta busy.
para iti pa nagkasarda iti kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan, ay, pasensya kan ngam, naunaan na kan di kabsat ko. Kat na ikasarnan di gayam ko. Kasta aya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali? Ado pa'y matitati mabalin mong araman. Kas kumakanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala! Nailaw, ano kumatan nga naibag? Ay, Leo, ang ako lang day Jay, ah. Charmaine. Ada ka di pa panamita. Agkuyog taman. Ha? Papananta? Minak man nagbartak. Intag shot. Ay, sige, ako yung tararod. Kaya't ko data, Leo. Nasakit nga mo ko. Tati mo, niremit yung mga asawa. Ayun saan mo gayam? Ay na, bye-bye amon day dyan nga rin. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Isungalipatan mo, wan? Ano na? Ikarikat ang kaklo ng tigasat ko. Ay na, nabarbartak kan, Leo. Apa yung amin nga nagbartak ka. Napaprosak dati bukot mo. Uy. Tapno maaga, santi sakit tinakam mo. Bye-bye amon ni Remy. Mangkita kan iti sabali. Ado mo ti babulasang ada itaglaw-law mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagayam. Nasikaso ka kanya. Wana sa napatukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka, mango. Alang nga rin, rumumartan. Kita maturog ijay dagos ko. Kayat mo? Ha? Akat mo na? Day, talaga lang. Charmaine, kanayong ngawan to'y balayan. Napay papapanam. Yung pagtorturugan mo, itirabay. Nay. Maulawak, manong. Nay, apay ngay. Maditirusok ko kan... Jak maawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata nagluka. Kino ka digdigos ka? Ade, wanak pa lang manong. Jak kayat nga talaga ti payud mo. Nagbangsit ka. Anya? Masikugak, Leo. Nagbungante namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang kumamaragsakan ka. Tadanton anak ta. Ha? Nukasta, pakaragsa ti pa nagsikugkon. Agad mo na. Amom ka di aday ito ti inururay ko akan ito. Ang kasarta nga ro dan, Leo. Wen, ibaga kadag iti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmaine. Agkasartan. Manungal daw, hindi na palabas. Mawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako agturong da siguro ito yan, manong. Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi jay dadakal na. Sa dino ay ati lugar da. Ako agkakanat mati ibagbaga na nga lugar da. Kuna na nga taga Bulacan. Inton kuan ibaga na nga La Union. Nukwa ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok, ta ije ti kanayon nga papanak na awanak ito'y manong. Lukas ta. Mapantarot iti boarding house da. Tamangan no aday jay. Awanan ni Leo. Pimanawon dito'y balay ko. Makalawasan kinapalabas. Sinukon ti asawa na. Nagawid da ni jay lugar da. Asawa ko na yaw. Lukas ta. Kasadon da jay lalakay. Katuan mo't ay sos. Grabe ti kinaplayboy da dyan, Leo. Agsusukat dagiti babae nga isang sangpet na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok nga rod ka baraw. Ngam kasado mat gaya man. Ay, una yan. Manong. Kaya mo nang ba'y nalalakay? Agyamang kami nga rod na. Ay, patuloyin main. Ala. Gawitan! Nagsarita tanto di balayan. Ija iton balik ti pangungtakeng ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. How? My goodness! Dakkelan ti tiyan mo, friend. Uwan nga rod, friend. Kasi mat dati agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bali. Tada kami kinimanong mo.
Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo aginggat adda maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpet ni manong mo, friend. Kitjak pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Ket, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat kan man nakaawat na kabsat mo. Ay na nakaragrag sakak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawa. Man nakaawat, ken nadungunay kanya. Iso nga ay ayatak matunay ti kabsat mo, friend. Ay, naimbag kanyam angam siyak. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry iti anya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko idinileo kaniyam. Inamin ko kanireme tinaramid ko manang biyanag. Impudnok akursonadak ni Leo. Iso nga inaramid ko ti amin akabaalak tapno sanda nga agkatuluyan. Kat idinamwan na dayta, kasta unay nagpasalamat na kanyak. Tanailisi kano iti mabalin apakay sagmakan na. Katita, agis eskwelahan ti anak ko, ngampulos adi nagpakpakita ti amana kada kami. Alakastaan to'y pagayam mo, Charmaine. Nala, pagayam Charmaine. Makipagrik na akiti na pagteng mo, balasang ko. Kadsapay la kumatag serbi nga adal kan kadayta nga inaramid mo. Tatay ko na dang arudan. Di ka agagawon no agalman itisan mo akukuha ta mga no isunto, di pa kay sagmakam. Angam nagasat kalata ta na paraburan kay ti anak, amang ipatagkan ka nga inana. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Charmaine. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos dagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Naimbag nga orasyo, papagayam. Daytoy iti pagayam yon ni Jenna Almoite, ang mga kakam iti Manang Biyanang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naggapok ni pagayam tayo naglingad, itinagan nga Edmundo, ti surat abasaan kani drama tayo. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti pada kanayat ngagdengdengeg kadagiti drama nga upload mo. Daytoy kapadasak nga isalaysay ko ket sapay kuma. Tamakaita diti adal kadagiti padak ngagdengdengeg. Ide no makipurdiak adda na idumduma nga style ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ni, nagawit ka matid mundo. Apay ada nalipatam? Trabaho, Berta. Ni, apay ngay? Awang ngarok kadwak. Agsakit mo dagiti kakadwakaw. Agsakit ti tiyan ni Danilaw. Agtrangkaso mo ni Albert. Anya, kadapay mo dagiti daduma kakadwa mga agkabiti ijay kalsada. Ahaw, jak katsukaran dagiti at tao. Jak kursunada ti panagsasao dagiti at tao. Amangan mo, madurab ko ti mugmuging dan og kamkamalida, nay. Saan man nakasta ti pa nagsasaumot? Nasayata ti kasta ngay bagbagam. Kas kalaubing. Laklakayan kan ngam day tapay la makiap-apat yararamidem. Sa anak mo makiap-apa? Ibagbagalapod na. Berta, kaanakan! Agda kayaw! Ni, nanti susay. Ha? Dumanon kayo, antay! Adda nila kay mau kaanakan. Adda dita silidante, agsuksukat. Apay aya. Adda ko maibagakin kwa na. Nyati bagayon tay. Ay, no pagsayatan ako ibagayon dagusain. Ang no pagdaksan ako sana. Ay sos, pagsaya atam day tawi, tapag kwarta ang baraw.
plano nga ming jay inauna nga anak ko ti agparamid iti balay na. Busy met da Fredo kan pari Django a karpintero dito lugar tayaw. Si Kansalat Bakante a karpintero ita. Ay, woy, nantay. Adaw ti mga yayab kanya? Ang siya tagmamaday. Tako na nga ginanaak ko ma. Angin mo na kayo ti mga yayab kanya kakasigay. Banat. Ngem kasanungay ti pamayanyaw. Purdi yaw no kontrata. Ay tinasaya. Kasaritam tuman ni Uncle Yaw baraw. Ta iso ti makaam mo amang desisyon iti dayta. Adda ni Edmundo dita salas kalawi. Imbagak nga agpaaramid ti anak ta iti balay na. Ket kayat naman. Anya? Kano natulag ko ni pare Janggaw? Anya, kunak man nubise di kumparay. Si Mardeng da pay lakanaw, tabitin ti budget je boss da. Anya, ay na, adda ditan ni Edmundaw. Isong ti kasaritam, tamangan nugumura. Sapay interesado ngagtrabaho. Ay, unay kan aya. Apay ngamin anak pangkaadagos iji balay da. Inakpay ngamin inuray mo. Ingkakit kasaritan, tagur-ura yun dita salas. Kay! Ay, nyo ngay! Nagbayag kayo mga rumor dita si Redyo ng tay. Kay! Alan, ingka kasaritan, lakay. Anya pa may anyo yan, Kyle. Purdi yaw no kontrata. Kontrata ti kayat di anak may baraw. Tapno mabiit ka no amalpas. Tanay, umada ni manay ti panagpakasyon da iti asawa na. Ay kay may atang raw. Mabiit talaga no kontrata ang Kyle. Apay dakil aya balay ti paramid na. Saan? Basit laeng. Bungalo type. Sige nga raw. Mabiila day tangkal. Okay, agring ka. Ang kagluto ni Tida no mapagkabay. Alas 3 pa imot na iti parbangon. Nagsapakan. Sa pagmiya, tagtrabaho tapno malpas sa dagos. Anya? Agkapiya laing. Tainton alas 6. Yagmuntaw ti pagarmosara kaya ayan ti trabaho. Anya? Malaki dahin bumangon ka taon. Agsukata mo taon. Hindi kagdigusan. Saan na? Manaktak na itadigos-digos. Nga, darasang tagluto iti pagkabay. Nagpunto ka nga gunggunay nga asawa. Kaya, aldawan. Narabyan kan lakay. Ang kapilitan nga, overtime ka. May tam na malpas sa dagos ti kontrata miya balay. Ay unay daytan. Awan ina namon. Ay na. Masapa ka rumwar sa maladaw ka sumangpet. Manulang nga oras ti turog mo. Ayos lang. Tinapatag ka malpas sa dagos. Di balay kontrata. Nala, ika nga ro nagpulusan tamangan kan. Berta, apa yung kasladyak makikita nila kayo mo dito balay yun? Ay, busy ngagtrab-trabaho manang. Apay, pagtrab-trabahuan na. Di ta balay dan ti susay Jay papaaramid ni Insanta nga day abroad. Ne, apay, stay in aya ijay. Taapay ajak makikita. Saan akas ide? Ano kas jay nga agisal sa labayak iti linabaak. Kat makitak matin nga agkap-kapi dito'y paraangan nyo. Ay, masapa rumrumwar manang. Alas 3 pa ilay ti parbangon rumwaran. Sa marabyan manan asumangpet. Apaw! Unay mo't agagat jay asawa mo. Nalabos mga rod tararamidan nan. Tapati siyak may ramraman na mapuypuyatan. Tamasapul mo't nga ilutwak iti parbangon. Agririmot no rumwar adag kape. Anya! Aulan daw. Yawa mo dagos na martilyo kan lansa. Darasal. Unay ka buntog mo nga gunggunayin na yan. Iso adi ka makas-asawa. Tanagginad ka nga gunggunay. Nagawaan nyo tiya gunay atap no malpas sa dagos ti trabaho tayo. Kiwarin nyo ta simintaw. Tagpalitada tayo. Uray di yung kiwarin na lang bag. Basta nakiwar labas set. Babali na. Lakay, agdigos ka man mag. Nang angpep kan. Kagangay na ha? Taglingling ita nga rin nagtrap-trabaho. Amok ang aglinlingat ka. Nga magdigos ka mo ta. Manipod nagtrabaho ka di kagdigdigoson. Anaktak na ta digos-digos. Kasano umalpas ti trabaho. Ngayon kasta.
kontrata di trabaho may. So, masapol amal pa sa dagaws. Nagpanayo na kitibayan, namal pa sa dagaws. Kakaisuna, malmalpasan di balay kontrata. Nakita ko nga raw di dilim mabasa kiti kalman. Apay nagbait mo nga eh. Kasta ka paritak na ito'y asawa, bakit? Ang quality mo lang at aday dya trabaho yaw. Ikaw na. Siya pa, iti ko na. Naglaing niya ka karpintiro. Iso rumbang la proud ka kanya, bakit? Ipasikat na kadagiti ko kumarain. Pasurti ka kanyak berta. Antay, nalpasan ti kontrata. Un nga raw. Kasla magic magtinamay amon iti balay baraw. Apag darikmat. Siyempre, antay. Impuy-puyatan mi day, takadagiti kakadwa. Ay kat agyaman kami abaraw. Addan pag naudan ti anak may kan ti asawa na. Inton agbakasyon da manipod abraw. Ikaw na. Ay, antay. Agayab kayo to. Anong publishing kayo? Bukodan at publishing. Ay, siyempre umay kay to amin. Edmundo, Barok. Awan trabaho mitasa na ya. Awan tatan raw. Nalpasan tayo kontrata kada antisusay. Apay da parami mau. Ada ko mga raw. Pa-extension na di balay may. Kurang nga 24 di balay may. Iso apay ka maniti may sapay. Ay kasta. Ay ka niya pa may anyo ngay. Por diya wano kontrata. Ay por diya. Ta mabit mo day jay. Mabibit? Ano kontrata, tata? Por di alatan ni Tinal daw. Mabiit la day jay. Ay malugyak mo tananoy pa kontrata. Basit mo ilay paaramid kaw. Ay ka, makamukay nga ron, tata. Huwag gayam. Dangay kanayon kami nga awan ija balay. Aglaklako kami ka nga ron ija ilay. Kukuha mo na ti merienda kan kanam iti aldawan niya. Tanayonak to ti pordiyam. Tanay, aw magluto iti kanam. Ikaw na. Awan problema iti day, tata. Edmundo, agring kan, aldawan. Anyag oras na ya? Alas 7 na. Di mo't mangrugi ka iti trabaho mi ita ija balay da tatandro. Uy, nga nasaba, bay. Alas 8 ti sirikaw. Ang mori 30 naman pa, anak. Na, maladaw ka na. Kababain ka da tatandro. Ha? Por diya mo iladay jay. Sama kontrata. Anya, kauray man por diya. Rumbang la masapa kalata. Hindi naman isuraw. Nalalay ka kanyang siya kaon. Napaisi ka ti makipurdiya ka siya, may. Ah, Agin may sawan da tatantraw. kauray man awanda. Surutom lata ti oras sa trabaho ma. Panahon naman dito ito na eh. Ituro ko bay. Isupay ti may nga oras at turog kaw. Ringin nagto ito na lasot siyaw. Ita. Naiaplag kong ti plywood na pagita ka. Magturo-turo ka. Ilan ko biyay lagi na naka. Ay na paw. Kaiso na pos ko ti pagbagay. Awang mo lagi ti amaw. Edmundo, ayan mau. Inyag kunti meriendam. Ha? Edmundo. Ay, por Diyos. Nakailag ka mo ditan. Alas 9 pa ilag nagsapa. Agil-ilag kan. Ay ginanak mo ta. Agbreak ka, mate. Abos, wag ka tabagi kahon. Saan mo ito na? Ay nak, bumaong ka man dita. Intun masangputan da kadagiti amom. Kababain. Malam to sumangpo dagidayan. Naladison dito ti merienda ta panawan na dito yan. Kabumangon ka nga ruditan na. Huwag ka day. Iridip ko labi 8. Takas lang maulawak. Nabanuga ka nagmartilyaw. Uri 10 minutes lang. Ni, adakan. Nagsapa ka na nagawid. Takari ka day. Hindi ka lang ulimog mo dito. Alas 3 pa ilay ti malam nagawid kan. Kaya nasapa mo hindi agsapa naman. Nasapa talas utsaw. Kawamay. Kan day tamo lagi liilag ti mapan mo kukuon sa ijay. Talna ka mamunay. Tunod na makangagkan ka. Awan ano pardasak tagtrabaho. Malpasadagos da niya, ha? Anyang, iti pagsweldo ako no awaring trabaho. Ay una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Edmundo. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Nagtala ka mamay. Di si Candy mapanagtrabaho no kaya mau.
Di ka gagyaman tadape pagswilwak. No adda mga yab man ang kanyang nagtrabaho, lepasek tunday jay. Kaano nga amal Pastor Aramidam Idmon daw? Nagbayag mo amal pas. Kasta talaga, tata, tanay. Masapula quality, ti pan nakaaramid ti kwarto nga ipaparamid yaw. Narigat, ano sinsinan ti aramid, ha? Ha? Siyempre, plan mo ka na impang, ano niya pamayak? Masapula siriga ka na impag. Tapno saan abangking ti pan nakayaramid na? Kasmat itiin na po'y dayta, ha? Saan aya, ano agluto kay itiin na po'y karasawam pa'y ti bagas? Karasawo man na imbag. Kalpasan na. Rokodom ti danaw. Tapno mayat ti pan nakaluto na. Ginton na lutaon, linayam man na imbag. Tapno sana nakusay. Ah, Kasta tiraramid, tata. Iso hindi kay kadagkanat. Pimpintasik ngamin, ti pan nakaaramid, ti kwartuyaw. Ay na, it's time to turismo ni na. Anya nga ngrab. Agila da manan dito nga plug ko apply wood na. Ay na. Ay, ayan ta silpong kung nagbuya man. Lagi nga makaturog hak. Ay, makapaturog ti puloy ti hangin siya. Nagmayat ti maturog. Ay na, niturog ko talaga. Ay, bumangon. Ha? Nay, nakamuskitero amoy tay. Nakaulisak. Kinadapay po nga kaw. Na. Awa mo dagito itay. Inyag nga tani baka ko dagitay. Sami mo ako ko dagitay. day, nakaring kanit mo daw. Ha? Adda ka yawn. Itay pa lang Talaga ngayon gagarak tinasapa nagawid tapno makita tararamidam. Gusto gayam tinaidanon kanya kararamidam. Ketapno di ka malamok. Ingkabil ko na itamos kitiraw. Ken ulays, tamangan no malamin ka. Ken tapungan, tapno marelax ka maturog. Ha? Alas 9 pa ilay tiagsapang narnekan kan ititurag. Unay kan idmon daw. Isu mo ilagayam asana malmal pas ti papaaramid ka. Tad ado mo gayam ti oras sa pannaturog mo ngam ti panagtrabaho. Ay, wa, nagbrika mo. Atata. Ala. Bagkatam amin nakagawam ta gawid kan. Ha? Kahit lading ite ka. Ang imjak itid ti swildom italawas. Tapno quits ta. Ore agreklamo ka. Sangwen ka. Saur da dya alakandraw. Sayang ti makalawas sa sweldo. Di naman intuday. Ay, agtala ka! Gusto tinaramid da. Tapod no mga mintimbagana. Ha? Maladla daw ka lang arudan. Agay ayam ka pa'y. Ura sino mo't siguro nga amo at talaga makaungot. Pag nakmamday tan lakay. Kababain! Ha? Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ay, Ad-addan nga awan mangalakan ka nga agtrabaho takas dati aramid mo. ay, Kanaklo naman kan saan, talaga na partak ti trabaho no kontrata. Ngam no purdi ay tinal daw, agay ayam ka. Isong aklo nam day, ha? ay, La. ala, aging ginadlakay. Ay, saus. Apa yang ngay? Ay, ukom samet tay. Ay, Ngay? ha, Ay, saus. ni, awanan, si Mardeng mo lang. Nada siguro bimta kabulkan, ah? Iso, naggunggon ti daga. Allah lakay, kita ti balay ti anak ta. Nay, narbamutan itay naging ginag. Ay, sos. Apay ngay. Naglakamot na narban ti balay. Saan mo't anar ba to'y balay ta? Ngamday ta balay ti anak ta nga inaramid daid mundaw. Narbamutan ti may sa adidaeng. Ay, sos. Apay ngay. Kastaunay apong topjay anak may. Tasinsinan mo't gayam ti pan nakaramid ti balay na inmundaw. Kasano asin-sinang ka tinarimaan mi mga inaramay? Ay sana pud no day ta? Iso matlagayam anagbiit kayo analpas tasinsinan mat gayam. Basit mat gayam ting kabil mo alandok iti dideng. Pinagtutuon mo la dagijay halo blocks. Ha? Napintas nga agpaiso iti ruar, gapo iti pintura. Ngam sinsinan mat gayam ti pan nakaramid na. Ha?
Nangipanam iti kwarta nga inted mi ken ka. Intalok mi amin ken ka. Asi kati gumatang iti materialize ken aminan akasapulan ngem kastamet gayam tinaramid baw. Ulitam ti trabahom. Ha? Doblem nga aramidan ti balay tanakaw. Ngem awanan sweldom Edmunda. Nay, apay ngay? Agpili ka Edmundo. Idarumda ka. Wano ulitam ti trabahom nga awan bayad maw. Ah, kino ka anak kanyo ti asawa? Idarom da. Apay, di dala ka siya. Ayawan ka anak-anakan dita. Basta no trabaho. Ano po ha? O anya, agpili ka Edmundo. Idarumda ka. Wano ulitam ti trabahom nga awan bayad na. Kwa, sige nga rin da. Ulit lang nantay. Kasla akla narunaw nga ice, gapo iti nakaro, abain ko iti dayda kanito, manang biyanang. Jakon nakapalagpay, isungay naramid kulatan ti kayatda, tamukmat nga dabasol ko. Inulit ko nga rod nga naramid ti balay ti kasinsin ti asawak, kat naggastusak pay. Kasta unay ti pungto ti asawak kanyak, ngam binaybayaklatan tabasol ko mat. Kat gapoy ti dayja napasamak, nagbalin nga adal wenno leksyon kanyak. Kat jakon inulit ti inaramid ko. Nagbalbaliwak nga rod, kat idinakita dagiti kalugarak ti panagbalbaliw kon, inayabandak manen amakipurdiya kadakwada. Alakastan, to'y pagayam mo, Edmundo. Amo man niya pagayam Edmundo, narigat nga mentag sasaor. Timang lukloko iti pada atao. Tati amo makalamang ka. Makaliksab ka iti ado a kwarta nga oray panagsaor metan dar aramidam. Angam di mo amo nga iti udi nakadakdakkel gayam ti mapukaw ken ka. Ta syempre saan la a kwarta ti mapukaw, tapati panagtalag dagiti tattao ken ka. Dayta nga men ti may sakapatgan, ti panagtalag ti pada a tao. Tano mapukaw dayta, narigatan nga isublay. Agam no pa isaan nga men, ngam kaduan na. Agyaman na kiting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Edmundo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Enyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, naimbag nga orasyon manan papagayam. Daytoy manan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama ita, kat nagapo, kat ni pagayam tayo naglingad, itinagan amare. Kastoy maanti ko na ni pagayam mare. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti kakadwam nga agdram-drama. Ada asawa kat iso ti pagtarayan ti istorya. No mabartek nila kay ko, agbaliw ti aksyon na. Rogyak nga rod agsalaysay, idi kakaskasarmi pailang kan nila kay ko. Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umamon kan. Dagar mo sartan. Nukas na, si kanti nagluto. Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagapunta si kati babae, kat trabaho amin ng ti agluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Nagtinulong ta. Uy, talaga nagkasatak. Takaskan ka tinakiasawaan. Awanan ti sa pulik pa.
Agyaman nak iti dayta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule ko nga aglaba. Ay, kasta ya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwak kumaka ni nanang yaw hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta. Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw. Nasing mo lang, dyan ak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanyak. Nagagatay. Ay, nasaya at no kasta. Ay, saan mo lang agbarbartay? Saan, tatang? Din samot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day jay no makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibaro kay laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wen, tatang. Masapol ang maisambot ko dahito alutwan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikaswan, dagiti mangmangan. Apay, nalpas munter aramidom ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, Tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapa akon bakit? Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaen iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka no makita da si kataglablabang. Bayam ti sawanda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Ta sumrektan dita balay. Amo ka nabanog ka bakit? Iso naglutok iti pang malamanta. Ay, agita saraki din na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne. Addan sa umay, lakay. Uwan nga rod. San? Oh! Umay kami, man! Insan! Aguri ka. Mabusay sak day jay, Asino, Aldo? Ni Insan Berto. San? Ni insan mo birtulay tao. Kadwak ti kumparay. Umay kami, man insan. Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko, Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaik man laidan ta ni Rabiin. Ginom tayo. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panagin inom yo, Rabiin. Ay na, bye-bye anda kami, Mari. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Mari. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apaya kasta ti panagsasaom. Apaya kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibiyang dito. Go away, Mari.
sus, aldaw mo't gayaman. Ni, awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Ni, awan mo dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo dito'y jay anak may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da ngamin idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka ngaminan. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam ah. Ay, awang mga rodan. Ha? Awan man nga rodan te. Anyat kaya't yun sa una nang. Ay, Asinwa kasinsin na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayaw. Jak amo ti contact number ni Bayo Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayaw. At the cellphone number na kanyak, day ka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, Mau? Anda, dito'y balay mentay. Abay, ya? Damagak la kumano kadwam ni insan mong aldaw. Awa, ang kadwa di rabe ay. Tarimwar kami. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan ngay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawid, di balay da kumpare. Isuda kami tinagkuyog. Anya, unay mo't ngaminan. Apay ngamin na nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan taginom. Ngam pinainom mo pa ilang madya kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li-likan na gantiara kantay. Kung may isa, kailiw ko mangarod ang makabandin niya kasinsing kao. Awagan man di kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga rodan, bye. Bye, Mike. Nala, urayam latan ti panagawin di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid ako, tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga rodan no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Agbulak-bul man nga rodan Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak no agbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado amanuman nga aldawan nga agpukaw day jay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Sapay kumata agawid mo't laada agaws. Ay napo nakababay ni di asawa na bakit. Mukustawan pa'y ninsang kau ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay, Iso pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. Alang raw. Mabilang raw takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brandon. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag. Agin inom da ka ni kumpare, kiti paraangan da. Un nga rod. Ay na, nagtaer ka talaga, Brando. Makapainlove ka talaga. Ay, nay, na. Awanay. Nagladlad man yung tinsang kao. Bading ka dit ni asawak, Berto? Apay di mo amo ipag. Kuno sigod na kasta. Anya? Ay, ala, agawitan, Berto. Diakon mairosok akitaan tar aramidan di kasinsin mo. Wen, balasang ko. Sigod na nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanong aldaw nga agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang.
Agladlad mo nga ron no kasjay ama bartag. Ay jak man namo no apay kasjay ti anak may. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awis kan kwa na nga aginom. Katima ko na kat istriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry ba kahit no itaak lang agawin. Pinilit da ka na ginom medikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga Roden na mahal. Sana na maulit. Ayayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpaisaw. Bading ka. Ay isan? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kainin narakop mo di kumpare mi di nabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasot la tiragragsak ni day jay bakit? Di mo kumaikan itima di kay papananday jay. Wen. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Ankan nga agbartag. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya di bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya. Papanan nyo man, Berto. Awisa man insang ka, ibagtayin ka mamakidaya. Kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginong iti ara. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya, Wen bakit? Jack uminom. Promise. siguradom lang Aldo. Tano agbartek ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si Kaberto, agsagana ka numabartek ni insan mo. Dalag mo na ya. Siyak ti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabuti insan. Ay, kwensan. May salabut ay. Kalpasan na gawid tan. Sige. Si kalat ti makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko man ti makisala ka dagiti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y ti sala insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Ha? Apay pakurangan pa'y dayta insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige. Mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ni Ipag. Sorry, Mari. Nabartek ka manan. Ha? Di mo't kunak at di mo bartekan to'y asawak, Berto. Ay, nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Wininsan. Ay, Ipag. Saan na balay? Tayo nyawid ko ninsan nga oray na bartekan. Rumbang laang, tas ka tinangawis kan kwa na. Ha? Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad ak man iti bestida man aing pis, Mari. Super hot adi. Anya, ay pur Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Mabiit lang, tamangala ak iti pagsukatam. Ay, wisko type ti pantalon. Bestida ti kayat ko, tapno press ko. Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawin. Ay, kasla mo maalyawa, di tarwar. Nagsingat. Mabuto nga mga agawid ay. Mabalin na makiturog dito balayaw, Ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung pa maturog, Ipag. Sigurado ka? Kuway, nadaga nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki ak, Mari. Ibagam tagpaiso.
Saan ka aguraan ta maawatak? Basta ibagam ti agpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa, 50-50, Mari. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka mangibagay iti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamot rik na ka lalaki. Anya. Ang malablaba na kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ah, Ngam no nabartag kan, di na kun paganano, Aldo. ah, Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. sige. Wait. Promise. Sana na maulit. Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ah, ay, sana ninsan. Idya akong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ako naginom. Apay ender di saya kan? Ah, ay saan? Diyak lang ngamin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Siyak ti makamu ko ni baka mau. Ipakada na karot kan ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado adi na kan tumo la palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili da malinsan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adimon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana siyak tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingkag sukaten, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mo ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ipag. Mabuti nga mga agawid hain. Oray dito isalasin at ipagturugak. Ha? Sige lata. Berto! Apingadda ka dito ka, mami. Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikaidamang kang kaipag. Awanan kayo tibain. Pumano ka kuna. Kasta unay abuteng ko iti dayda gundaway manang biyanang. Nagriawak iso nagbuteng tibayaw ko. Imbaga kiti asawak tinaramid ni Berto. Bareng liklikan nan ti makikuyog iti kasinsin na. Kat kaasin na dinangagnak mo ti asawak. Manipod mo ti din sana na nagpakpakita ti kasinsin ti asawak kada kami kat pimanawan iti lugar me. Nalabait, nagbutang gapoy ti inaramid na. Katita saanan nga gininom iti arak ti asawak, katadamot ng dua nga anak may. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastaan to'y pagayam mo, Mare. Pagayam Mare, apresyaran ka. Ngamen, oray kas jay ti kinatao ti asawam, inawat mulat ta, kat inayat mo iti husto. Sa bagay talaga kastan ni ayat. No napatag ti may sa tao kan ka ayatam amin nga daken kwa na. Saan la ti kinasayaat na. No di pa'y kat amin ng agalad. Wano ti kinatao na. Hala sapay kumatag na nayo ng ti kinaragsakyo sa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mare. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina kada kayo. Amen. Biyana! Hello, naimbag nga orasyo, papagayam. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita kat nagapo,
Kani pagayam tayo naglingad itinagan nga Andrea. Kastoy man ti surat ni pagayam Andrea. Dir man ang biyanang, ti pagtarayan ti istoryak, kat nilakay ko ngayon ta kumama ti lingad itinagan Atasyo. Napasikat nilakay ko, wano naparamag. Kanayon na nga ipasikat, wano ipalastog dagiti anak may. Kanuan niya pa hindi ta nga ipaspasikat na. Kanayon ko matatugngaren, nga mapaanak no kasjay nga nawaag. Rogyak nga ruden ti agsalaysay. Manang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang po kuyaw. Ay, kaya saya at sige daw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partin nyo aya. May sala baboy, Umdas mo siguro dahi ta. Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Nay, ano din ang nagkarumyaw? May sala baboy ti parchen yaw. Ay, kawa na tatang. Dakil mo baboy, may? Ano yun at talo Tanayonak. Inayon ko, tayo dua baboy ka. Ha? Ay Natasyaw, bunyag ti pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Kaysa na mabalain. Masapul nga dumat at ti sagana. Tayo rin siya nga barangay. Wano, dua barangay ti Dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang mapartin, tatang. Basit day ka, no ano ti Dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adwa tao? Wanmat nga min, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang amaayaban. Ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ngayon kasta. Ay na, aday ta ka Ay, kaya ka mamay! Ah, Baboy kumaday dya, pa'y baboy mo. ha? Iso nga guli magkamansi ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan ka, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga, ano ti sagana. Talong amin ababaw, iti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasan ka Katasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake, kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman tong. Ay ka makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso abongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Kailangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayan may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ha? Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kao. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga muaweri ti apo ko me. Anyat serbi adakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsao kamit Anya may bagam nga iti kunag. Ay ikwa, kayat ko aramanan jay ice cream kakatasaw. Panawan ka pa'y dito'y ata inakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wingarodan ako. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Una nang, sa wakas, awanton ti pa ka-stress ha. Hey, anya ti planong mo inton makagraduar ka anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planong kada kami adadakil mo Ken planong mitibiyag mo. Pag namayan da kamay, itad mo dagiti masapsapul may, bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Ha? Saan na pa nang iboy-boy na ang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mo, anak ka.
Apay aya akas tati bagbagami ti anak talakay. Saan pala nakagrad-graduar ngam kasta kati bagbagamon? Agulay magkamamait. Laglagi pa nagitimbagakan ka, Juna. Tano saan agapo kada kami adadakkel mao? Saan ka makaadal? Iswasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat mait. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek to no graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Kan dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Ingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tayo usarat nga agninenang. Dayay bangan! Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok, di may sakal din kaw. Ay, saanan? Gastos laday ta. Adamot badok. Ay, no di mo kaya't agbatikan. Di ko umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga, Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis da kayo na tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga, Rod. Duha ang baboy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak nga glutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Wala, Nana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Bastag pasken, bunga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Bunga, Rod. Ay, sana all. Wan angam. Adamot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro kas giant ti kinatao na, Nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangag ko mo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta. Balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Hala, kakalugaran! Agpapas kaya mangan, tadaw, tinapartay. Dua ang baboy, tinapartay. Ada pa lechon manok. Ken ada karnit kaldeng. Hala, mangang kalata! Ket ba ti pandangan nyo kakabsat? Alak man day ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi iday agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti ado arigrigat may. Sudah ito. Nakagraduarain dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabait. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Tata. Lagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag.
Ay, dingdingin na, kakabsat. Ay, wala ta, wait. Ay, sige, mga kailangan. Tarambakan tayo iti usto, ti panagraduaran ti anak kao. Kahit agyaman kami iti kadayaw, ngay may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga, tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan, dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay ngay lako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao, kaglalapusanan tayaw. Naglako-lako kakaditaan. Ha? Ipasida tayaw kadagiti tattao dagi jay tarakeng kao. Anya? Eh, Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun tigastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang paymat nga umuna tinagpunam di kagim imot tamaday. Sana pa nag-emote. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga rodain, agswildon ton ni Jonah. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrabangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa atin. Apay, no sa nagapukadata, nakalpas nga raw, iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo mo ti sasawa mababakitan. Agluwas akong inton bigat tatang. Tain nakagreview para iti board exam ko. Ay ke, good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo tapno makapasa ka, wine. Win tatang. Ito iti kwartam. Balunam day ta mapanagribiyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulitak Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalin ti makitugaw, ading. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwan sir. Mabiit laan. Taikatagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan sir. Agyaman na ka ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito'y. Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnail iji pagababangat. Dapat mo't may sa bakante ang kwarto. Mano di abang, manong? Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tap na makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantang araw din, ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya? Apay, isan pa'y nga tanalpas ti pa nag-review na? Saan ka no pa may? Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din na pakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amot dun. Nabayag ngaminan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan-nag-review ijay syudad. Balasang ka. Ay, kunak nagtrab-trabahon? Nabayag mo ngaminan ngawan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kayo manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga gluto wine. Ha? Adamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kita
Kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagi tinakapasay ti board exam mo. Nan! Ala, wangag paisaw! Ay na, kablawan na kanak ko! Ay na. Ay, kablawan ka na kao. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti anakaw! Board passer ti anakaw! Lakay, tangiwa mo mamang, anya ka mo din. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinarigat ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Anakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatag kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita. Ibagam adagos ta, patgan may nga wandwa ba? Sabi ko tamaawat yun ni Tito Anobio. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa nga kaskasara. Agtrabaho ka ba eh? Wan! Tatang. Romeo, di mo't ilaklakom ginwang mau. Tata, tadyang mo lamasi kaso ngay way. Tabisya mo iti trabaho. Apay adam mo yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay ah. Pangusaran nyo ngay. Pag blow out, jakab sa mau. Anya? Kung naman o dagi jay baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay ah. Nayunak itinwang. Nagadungay may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib. Dagiti tattao iti pamilya tayaw. Anya? Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tayin ton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kang ka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wine, di kag babain. Ay na, nana maring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wala raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da Tayo, kakatasyo. di pa naggraduaran ti inauding anak mi ah. Ay na. Duwan, ti professional nga nakkaw. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, nana. Wine, mga katoy paray Kit bayam, no kasta ti pakaragsakan na. Uray tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasang kau, bay amdita. Mal, umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan, taado aputa hiti sidaan. Ramanan ta amin a karnay anaidasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta ah. Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Juna ngay, apay nga awam man dito'y malayan. Napan ija syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, so napanain. Agawid mo lang at ah. Wana, ito na da masapulan na trabaho na. Anak kaw, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagi jay offer da ijay. Kan nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil taw. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak asaso, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Ta agtrabaho akpay sa akto makikalaysa. Anya. Apay ngay ang masikog kan. Kinapay ang nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan, tinobyaw. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo.
Ani makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasanungay, agsapol ka ni ti trabaho? Wen ko mangarod tatang. Latad na kami ti mga wawer, iti anak mo inton na da trabaho. Wen ko ngam saan amabalin tatang. Anya? Saan na mabaling nga? Masikugak matmanan tatang. Ha? Ay, unay ka maten si Kati tao. Sini ko gamanan to anak ka, amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha? Ikasar mo nga roda yung anak ko. Ha? Awan pa'y murnong ko tatang. Wen tatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa ilaang ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas ken dito'y balay. Ha? Kasta unay asuron ti asawa kiti day dagundaway manang biyanang. Inungong na ti anak may kat imbaga na nga gurnong dapay iti pagkasaranda. Nabayag santo nakaurnong da John Hakentino iti kwarta ang nagkasaranda. Kat saan matan anay apply ni John na ti inadal na tanagsasaruno dagiti anak da. Kat no niya ti matgadan ta asawa na kas driver, iso tiyan anay da. Kat ni matlakay, agbababawe tamabain, gapoy ti imparparam magna iti kalabas. Kat bayat ti panang bagbagak kenkwana, na amiris na mat abidot dagidi nga inararamid na. Alakastaan ti pagayam mo, Andrea. Alak anya nga rod ngay, talaga kasta. Masyanak lang iti asawam, ama ka isamak. Tainununan na mga minti pasamak iti masakbayan. Imparparam magnapiman ti anak yo. Sa bagay mawatan matkit de, ta syempre proud iti anak yo. Ang nasubraan na mga minti nagpasikat. Anya ngay, nasukal lakit nga rudan. Ang mala, adan tulat tamo siguro na pintas agasat nga guroray kada kayo kan iti anak yo. Nalabit sa balin to awagas. Kat no anyaman day tawagas, day tati di tay maibaga. Basta itultuloy yaw, ti kinasaya at yaw iti padayaw at tao. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Andrea. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Hello, daytoy manan ti pagayam yo ni Manang Biyanang yo. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw. Kada kayo amin nga awan labas na. Kastoy man, ti kuna ni pagayam grasya. Dear Manang Biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y daramakan ka. Kadagiti talong anak ko, ada pagpaburitok. No asino tay kanayo namang tad kanya kiti kwarta, isumat ti kay kayat ko. Ngam nawan kwarta may tad na, saan ko apagan ano. Kat iso ti kayat ko may drama ita. Tamok nga daadal lamapidot dagiti padak, adumdumngag. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nang haddo ti kwartayong, nagswildo aki di kalman, isungay kan kay mo ti kwartayong. Ay na. Ay, agyaman aklulit anak ka. Ay na, kahikayat ka anak ka. I love you. Igatang yu iti vitamins yu dayta Tapno kanayon kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti dadumo pa kasapulan nyo dito'y balay. Uy, nanakaw. Ay, agyaman ka. Tada kayo kinimanong mo atunyaw amang mangted iti kwarta. Awanan yaman na. Da kami maalat makatulong kada kayo. Aywan, kayat mo ti bilubilaw. Taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman.
Ay kakumporme ano anyat lutuan nyo, nanang. Sigay, sumanlatan anak kau. Hey, hello anak kau. Hey, nang yugak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumre kayo, nanang. Kasangsangpet ka o naggapo iti trabaho. Nagyaman anak kau. Ha? Idisok dito'y lamisaan to'y suman Ah, Aywan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Ah. Nagswildo ka nung amilin kahit. Doari baw tinted na. ah? Ay, gaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman na kanakaw. Talagaan na nakam kayong anak. Tamuyo at alyawon tinaggapuan yaw. Ay. Imbag lang nga gatang nyo iti masapsapol yo, ha? Kahit da kami matla tinamnamayan nyo, makatulong kada kayo, nanang. Wun nga rod Naimbag kayo pa'y kinilulay. Tananakam kayaw. Ngam jay inauna akabsat yung ay. Ha? Awan pa'y maitultulong na kanyak may. Di yun panunutan ni Manong. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wun nga raw. Ni Manong yu asimut ti paka-is-stressak ijay balay. Anya nga tatiluto kasi daan tayo, nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti sidaam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Ha? Intik outan da kumamot na, Ha? Sumapol ka iti trabaho mo. Tapno at da paggatang mo iti pang restaurant mo. Awan pa'y mga rodtiks di kumparik, nanang. Awan pa'y trabaho, medyo kalsada. Ha? No awan agpatrabaho iti kalsada, awanen ti pangalam iti kwartam. Nan, kwartayo man kiday. Tay na magumatang iti sida kay Gistar. Ay, dumawat ka iti kwarta, imbes asya kumatikam. Awang nga raw kwarta, Mike. Intun adda kwartak asa kay tuikan. Manumutlat itad mo kanya. Limagasaut. Kanya nga raw, Mike. Kasag paminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapol ka ngamin iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan, dagijay kakabsat mo. Una ta di adal da, Mike. Siya ngay. O mo na iturpos ka, oh. Dak pa'y nailatpas da iskaw. Wuna, tanakapoy mo ngamin ti utag mo. Basol ko nga raw na nakapoy ti utak ka, oh. Basol nyo, ha? Tadi kayo siguro nang nakan itinatang kang prutas idi sikugda. Ay, agtal na ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday. Ori ka sa no, mati pa nagripasok, idi ka di mawawatan, nagitiliksyon ka. Sadot kakitday nga giskwela. Aw. Agtalnakan, tamabanugak lamang sungsung bat ka dagitangay bagbagam. Kaya't mo ti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, mo. Ha? Ay kaya ko ata dominate. Kaano ngay? Intun bigat, mo. Kabarbaro, kontrata ti anak ko na jay. Ay kawin na tata. Agbalong kamay. Uray sanen, tayong kay tumangan iti balay. Tapaglutuag di babaw nun, ha? Ay na, nagmayatang ngay. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya iti biyagyo tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Tukam kunam san akams. May mayat di comes, tanoad ado ti blessing. Woo! Gana! Yuhuu! O, tangiwat mo man si Kasimo. Kas kala maururam mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho kaon. Nagtrabaho kami di kalsada. Ha? Kalsada manan. Kanya nga rog, ngay. Iso nga rog, mati kay batuga, may. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Dagasaut, limagasaut. Di ka lamang mangtudin nukas talat ka basay. Nanang, may. Ano sa nyo, ano mano maitag ka? Di kay kaagyaman, tada maitag ko ako ratayaw.
Apay kaya yung road nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay takas na kayaw. Ay na nabaybayag kan at tao dito'y lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Ita man nagay kakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, unay kayon aya. Mangrugi kayo man na mangikumpara kadagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diakas ta? Mga sawa kang aminon. Anya asawa nga ikaw ang nobya. Ay kat mangsapol ka iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot kun ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na. Apay ay akas na kayaw. Nagsuo kayaw. Kalasana mga nagtawag kada kayaw. Kaslas danda mga anakay. Kakaruuro pa kay met na kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo ti mga basay. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun Isumuti ko na dagiti tataw. Ay agtal na ka man. Oh? Day di tatang mo ti karuprupam. Sana siya. Anya? Simo. Gusto da itan. Nagawi din dagiti kakadwa managtrabaho iti kalsada. Apay nga yung pinanawan daw tata. Una na sumipngit kami nan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa ha? Kababay, Mike. Ay, pasensya kayang tata. Kaya't ko lang iliw-liwag, ti madiari na. Apa isimo? Ninang ko ha? Kanayon na kapabay nanay. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsin tiyagsaw, kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apa ingay? Ang mga ano da basol mo. Awan, hindi, amo ka pang kurkuranti na kanya ka, tikawan tiyada lagaw. Kanawan na talaga na trabaho. Kinabudno na, italang agparte ka niyaw. Amok ti sasawat. Mas dawak nga road. At saan kamot nga agin inom iti nakaro. Wala tata, italang. Takaya ko ayaw awan tiri na. Malaki kumailat dadang iti bagbaganisang. Kaslawan sir-sir biji balay may. Ala, Uston. Basta sing-singpet ka. Di pakita mlatan na sayat ka tawan, barok. Ken pangasay. Di ka kumagararapit iti may kaniwas, wan simaw. Kasla kaya ko pa ikidin ti agribil day. Ay, san. Sana nasaya at tikasta. Wang, amo makidin ay tatata. Masawak lang kitay. Sam? Diyan makidi maramay. Ana? Damagat? Anya day tasi mo. Danubya, ma'am. Awan pay. Apay aya? Mabalintagaran. Ha? Ala. Tila ibagbagamay. Wan kan saan la isumba, mau. Ibagaman no mabalin mo no saan. Tanusan ako, mangsapulak iti sa baling armay. Ha? Mabalintagaran mo no saan. Kat mabalin lata si mo. Kaya mau no saan. Ha? Wan kan saan lati kaya kung isumba, mau. Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan. Ano sana ka ni Loida kan Rosa tinaarman na Wan, kayat kasi mo. Ay wow! Agyaman ang rodana! Agasawa ta nga roda na niya. Ha?
Sige, sikat yung maka mo si Mang.